en barkinori inde Allahu tabaraka wa ta'ala moƴƴorɓe meɗen waɗugol en julɓe neminirɗo en kaɗo diina islam en itta goɗɗum en waɗa goɗɗum fiye wonu julɓe. bal ahsana Allahu ilayna bi an ja'alana muslimin. Allahu o moƴƴi e meɗen, o moƴƴori e meɗen tun waɗugol en julɓe. hay goto itta fiye wonu ɗum, hay goto mahanamo suudu fiye wonu ɗum, hay goto yenari fiye wonu ɗum. en jibinama en tawi ko en julɓe ɓi julɓe. yo Allahu tabaraka wa taala yoɓu mawɓe meɗen julɓe aramɓe ɓen ko ɓuri moƴƴude en joddi. yettore wodani Allah teddinirɗo ɗe ɗo mofte islam lewru arayndu ndu. hanuno kafi mayru yewte lebbi tati ma nayi ma feccere hitanden. salafu salihin moƴƴuɓe aramɓe yawtuɓe ɓen ka hitande nden feccuno hakkunde wo ɓe fuɗɗoto jannude fi suumaye, ɓe fuɗɗo yewtude fi suumaye. ɗum rerɗina jama on e heɓilanagol suumaye on ɗuyta ŋerme ɗen e woywoytugol ngol. e ngal ɗo kadi ndu ari, e ngal ɗo kadi ndu ari hondu moƴƴere. kono si on tigi anda no moƴƴere nden fotata, o woywoytay, o wullito e hoore moƴƴere nden, o yi'a moƴƴere nden ko lorra e tampere e bone. so tawi on tigi andi ko woni moƴƴere nden, o wewlay sabu argol mayre. ko ɗum waɗi fewdo ɗo fawqal manabir alamiyan ko fi suumaye. e ndu lewru ndu wonden ɗo e mum e ndu wiye ka arabu ka islam ko shaban ndu wiyete shaban. ka pular lewru ndu no wiye sabbordu. si en etike firtugol ko wiyete sabbordu, en taway ko gotel e konguɗi ɗiɗi ka pular, ko sabborandu ma sapporandu. si wiyama sabborandu ko lewru ndu suumaye habbete e muɗum, ko neɗɗo kalɗi wo, ko kalabantenni ɗen wo, ko en yiɗa suumaye wo, en ñeññinta ha lomben lewru hakkunde duɗo e suumaye. ɗum wawa wonde ko on tigi kalɗi wo, ko etiɗen wo, ko gerɗen wo, ko weltiɗen wo, ko seytinɗen wo. si nduɗo maayi teddungal ɓeya ko suumaye. ala ngal rewe, ala rewetengal sina si nduɗo iwi ko suumaye. ko ɗum waɗi pular ngal wi'indu sabborandu suumaye, ko e ndu suumaye sabba wi'e sabbordu. no wawi wonde kadi hara ko wi'indu sabbordu ko kalima pular yankowal iwgal e sappagol, sappandu e mun suumaye. sabu ñande 29 mayru julɓe ɓe fof ɓantoto fewtira ka fuɗirde lewru ndun ndaara si yi'ay ndu. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ashahru 29 yawman fa in gumma alaykum aw iza gumma alaykum fa atimmu 30 fi riwaya fa kammilu. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ka islam lewru ko balɗe 29 ka islam islamique man lewru ndun ko balɗe 29. calendrier portoɓen no mari lebbi ɗi 31, no mari ndu 28 wonde 29 e 30. kono ka islam lewru ko balɗe 29. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki si tawi niɓɓitani on ma duule waɗi haray timmine limore sabbodu suuma e 30. ɗum woni gowona suumaye. ɗum ko sanga tawi duule waɗi ma ndiyam waɗi niɓe waɗi tawi hay lewru ari julɓe ɓe wawata ndu yi'ude ɓay ndu yi'aka haray hande kadi timmine 30 on. yo allahu on no wirten noon yo dandu. si tawi noon on timmini 30 weetoyi tawi ñande 30 on ɗum ko suumaye, ko yoɓitugol ñallal gotal waɗɗi on, bakkatu wo ala e dow moɗon. no newi ha no newi si tawi on tigi no jogani bindi, si tawi bindi ala sattay ɓittinay on tigi. a waɗe duule hande, ɗan ndiyam hande, yo Allah dandu en e ñamude suumaye. nam horugol ñande sikke e hoore teware ko bakkatu, e dow kawral ko bonirede, bonande nde ala nangal,
si tawi laaɓi wonde hihi lewru ndun ndu arino jaka ko ɓayenen duule no waɗi ndiyan no e yaasi on ko ɗum hadi yendu ko yoɓitoygol ñallal gotal pet. ɗum ɗon ɓuri newanade julɗo on diini horugol ngol ñande sikke ɗen, sabu mo hoori ñande sikke e ñande iidi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki o yeddilam min o yeddi abal qasim man sama fi lyawmi allazi yushakku fihi faqad asa abal qasimi. kala horuɗo ñande sikke tawi lewru arari on tigi hoori o humi sumaye haray o yeddi ben alqasimu. ɗum ko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam eɗen andi no yeddugol nelaɗo ko tana ko nambara. falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim. hara e ndaru ka jalalu ka tafsirul jalalaini imamu suyuti ɓe maki falyahdhari alladhina ay falyakhafu yoɓe hulu bone alladhina ɓen yukhalifuna an amrihi ay yasuna awamira rasulihim, yeddoɓe yamiroje nelaɗo on jaggita e dow ko ɓe maki kon yo ɓeɗo rento sabu lette janɗe yanayi e maɓɓe ma fitna heɓo e maɓɓe. jon noon ɓe wi ko yen yettu Allah sumayeru ndun no arde. yimɓe moƴƴuɓe ɓen ɓawo ɗo no wirɗen nin lebbi 6 e nder hitande nden ko maddaji goo ko fannuji goo jangete. lebbi 6 sakkitorɗi ɗin hande kadi ko jangete ko fi sumaye ko yewtete ko fi sumaye hatta yasta'idda almuslimuna listiqbali shahri kama yanbaghi. fi ha ɓiɓɓe julɓe ɓen wawa heɓilade fi jaɓɓorgol lewru ndun no haniri non, sabu buyno faljude ke jaɓɓagol sumaye woɓɓe no jaɓɓitorde sumaye on ɗum geddi. ɗen andi sukaɓen no mari ko wiyete dernier samedi ndu lewru ɗo ñande 14 mayru jemmare no woodi wiyetede Saint Valentine, ñalande nde Allah yeddete e muɗum e nder hitande nden wa mayre ala. si tawi nde eɓɓidirte haray ko kayre e 31 décembre ma 11 mai ɓawo ɗo num anniversaire Bob Marley on. kono fewdo ɗo kan Saint Valentine ñalande nde Allah yeddete ka hoore leydi ɗo wa nden ñalande ala, ko ñalande nde Iblis ha hoore mum démissionnata hakke. yarkudu anil usat, Iblis alayhi ma yastahiqu wa alayhi la'natullah, yarkudu anil usat, o doga yeddoɓe Allah ɓe nden ñande sabu koye gemmare Saint Valentine nden woni ko jina jeeno e jatigi yagal dagina alamiyan. sina ka islamu jogi konngol e needi enen ɓe anda ɗum ɓen, kono ko jemmare nde tawata ɓiɗɗo ma on ko libre nden ñande ka pinal sincuɗo ɗum on ko libre nden ñande addugol gorko ɓe wala kama ara ala ko wawɗa wolde. sa woli ɓe wiya c'est la nuit des amoureuses, ko jemma yiɗidirɓe jeeno. sa welsindike ɓengu ma nden ñande ko libre yawgol ona nden ñande yo wono hollaka giggol haray yo ɗaɓɓiro e nokkugo, ko ñalande hulɓininde nokkeli goo wuruɓe nokkeli goo no andi ko men wulde kon ɗo enen ga no yurnini tun hoore Allah ta weeru. joni noon woɓɓe ko ɗum jaɓɓorto dernier samedi on yawgol amoya yara beere sukaɓe hewɓe ko ɗum jaɓɓorta sumaye on tuman noon ɓe halda noon ka dancing si weeti bimbi awa haray joni ɓay janngo ko sumaye ma faɗɗi janngo ko sumaye joni haray e ɗo taw en ƴetti congé hanka juldando. kono ɗum sa ndaari logiquement a taway ko haldugol e iblisa. ɓay janngo ma faɗɗi janngo ma faɗɗiti janngo ko sumaye ara meɗe fala jonnu men permission congé yeru balɗe 27 ma 9 ma 50 min yaha min fijana min fijida e Allah seeɗa min hewti ñande juldandu yiya seede mum kala waɗuɓe ɓen dernier samedi ko ɓen kadi ta nanta kadi no waɗa annonce ji kadi fi soirée dansante bimbi julde ɓena à l'occasion de la fin du mois saint de Ramadan telle organisation de jeunes organise une soirée dansante horunoɓe sumaye ɓen waɗi qiyamul layli ɓen tawa iidi ɓen ko ɓen kadi woni organise ude soirée dansante bimbi julde. yetagol iblisa min arti kadi Allah o en gayni ko lewru woturu men maranma e nder hitande
fiyen ɗum kaka jaɓɓagol ɓe wi man akhtaa fi l istiqbali yuhti'u fi diyafa, kala faljuɗo ka jaɓɓagol o faljoyey ka wernugol. sa jaɓɓori lewru ndun no ndu hanaka jaɓɓirede ndu weritaka ma no haniri non. lewru sumaye ndun ko jaɓɓorte ko ɗoftare Allah, horugol ɗuɗɗina e rajibi, hoora ɗuɗɗina e sabbordu sumaye. amma lewru horetendu fo e mum min awwalihi ila akhirihi ka islam fardan wastihbaban ko sumaye pet. o lewru woturu nene Aisha radiyallahu ta'ala anha ɓe maki nelaɗo horari lewru timmini sina sumaye. kono so yi no wi'e ɗuɗɗingol horugol ka rajibi e ɗuɗɗingol horugol sumaye wano feccere mayu e yaccagol yoɓita ko ñawli kon, ko fiyo neɗɗon o elto o holla sumayeru ndun awa komi pré ko wonɗa ardude kon déjà e hinono e juuɗe am. kono sumaye woni ardude ko dewal e ɗoftare e ɗiggere e moƴƴuki. joni noon sa fuɗɗike ɗum gila ka sabordu sumaye ɗo haray ko holluɗa Allah wonde ko après ko sumaye ardata kon ɗum ɗinƴintama. mawɓe men horoɓe tenen e alkamsa hoora 13, 14, 15 lewru, hoora 6 e nder juldandu, naam hoora feccere sabbordu sumaye ɗuɗɗina e nder rajibi, hoora ñande arafa. ɓe hulɓinitake sumaye no arde, ɓe hulɓinitake sumaye no arde. kono si tawi si on tigi walliniri sumaye on hoccoranan kufu nun kum o nani inde mayru ka sabbordu wawi wasi wiyama jon finkari fellowo no arde, ara redu no taƴi tun ni buyno maapi no hani tawale ko moƴƴere woni arde. ko ɗum watta ha woɓɓe molto yaka labtane wiya docteur tawsi mi waway horude. ko docteur andi sa waway horude, docteur ina ko on ɗum heɓi o men nano musidde ɗo ƴawra taro yinda fof wonde ay wonkiki memminoto. docteur sakkitoro hon ɗum asi wayi noon tan warto a waɗanelan ɗon kaydi ɗum komi holla imam on e salli ɓen e mawɓen ena meɗen mari gastrique. Allah no andi fi maɗa ceerno ko wonɗa takkade kon a daɗata mayde. qul innal mawta alladi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. mayde hakke ko hulɓini kañum na an fottata e mayre, ko kayre wonma arde buɓɓo. andi fotteteɓe fof ko ɓuri hulɓinade ko mo anda ka tawata on, kanko mo andi ka fotton an anda ka fottoton. oɗo no metti suuɗade, bal ko mustahil suuɗagol oɗo. joni noon sumayeru ndun hindu arde eɗen torodiri ko ɓe tori en kon e nder o khutba alamiya fewdo ɗo mondial man, niveau mondial wonɗo ko haramji ɗiɗi Makka wal Madina, wonɗo hande partout e adnallah on e radio ji muɗum e durusul ulama e majalis adhikr, kala ka julɓe moɓodirta fewdo ɗo e adnallah on sino yewtede ko fi sumaye. no gasa goɗɗo inna awa rowani kadi men nani fi mum no wowde awa jaddit heɗintin, sabu Allah wi fa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minina. andintin awa anditu. joni noon nduɗo lewru sumaye ɓawo nde anduɗen wonde annabi meɗen ɓe Allah suɓi suuti ɓe makani en iɓe yewta sahaba ɓen ɓe maki hey kono yo sahaba ɓe an lewru no ara on ɗo tawi ndu daraki taw daga ja'akum ay yaji'u ilaykum. lewru no arde on ɗo ndu wondu arde ɗo si ndu ɗo pottike ɓe maki wattane haqqil hebilano ɗon ndu lewru nani ɓe maki jarnon Allah moƴƴa toro ɗon mo kadi yo tawnu on ndu. ko ɗum waɗi du'a mo nelaɗo ɓurayno du'orde e sabbordu sumaye ko allahumma barik lana fi sha'bana wa ballighna ramadana. Allah waɗan men barke e sabbordu sumaye, Allah tawnu men sumaye. bi mana ko gurdam raɓɓiɗi wo sahaba ɓe wullayno e Allah ɓe wiya Allah si tawi balɗe an ɗen woɗɗike Allah accanan ha mi hoora sumaye. joni no wawa wiyaɗo ɗo ko heddori aduna ko lewru sumaye ko lewru, sabbordu sumaye no heɓi tun 5, 6, 7. Allah mi torike ma taƴanan ɗum ɗo ɓeydita ɗo wona balɗe 40 ha mi hoora, ɓawo ɗum hay warɗa. eɗen andi no jeeya e du'aji tawɗe mawɓe men no du'ora makugol Allah ta ɗawmen tawede sabbordu sumaye, ta ɗawmen timmal lewru sumaye. allahumma barik lana fi sha'bana wa ballighna ramadan ko du'a on non tawnu men sabbordu sumaye waɗana men barke e mayru
awa juutinamen balɗe ha suumaye daro arsikamen horugol. Nelaɗo ma kadi sahaba en awa ndu lewru wondu arde moɗon ɗo, awa nduɗo lewru ko lewru ndu andanɗa hoore maɗa giiteli ɗin fof hino ferme e mayru. Ndu lewru ndu wonɗo yide ɗo hino ara on ɗo ko lewru barkinandu. Allah farli e mayru horugol ndu. Nelaɗo on min ɓe maki kamɓe nelaɗo on mi sunninani on naafugol ndu. Awa yo gandu dambuɗe aljannaji ɗin no uddite e mayru, dambuɗe giiteli ɗin no ferme e mayru. Awa sheytanuji ɗin kadi ara eno haɓɓa calla. Ko ɗum waɗi mo yeddi Allah e nder suuma e hoore teware on imo boni ɓuri sheytan. Safu wa suffidati shayatinu, si woni suuma e darike sheytanuji ɗin fof naɓete en prison, ɗi fof ɗi shenete, ɗi jolke, ɗi maroye. Jonno mo yeddi ɗon Allah mo wawi wide ko sheytane yeddinilan Allah? La, on ɗon fa sheytanun huwa nafsu, kanko tigi ko sheytane. Ɗon gandi noon si bakkatu korni e ɓernde goɗɗo o wawata wonde o yeddari Allah. Kalla barrana ala qulubihim bima kanu yaksibun. Ibn Abbas maki si neɗɗo waɗi junubu waɗa waadere, si watti junubu go tubari waɗa waadere, si yaari noon ha ɓernde nden fof korni bakkatuji ɗin ngal etiɗa on ɗon o yedday Allah. Ko ɗum waɗi en nana woɓɓe no waɗi zina e suumaye, woɓɓe no wujji e suumaye, woɓɓe no wari hoore e suumaye, woɓɓe no piirida e suumaye, awa wana noon woɓɓe no détourni dogi e suumaye. Fi hen ɗum hande kadi ɓe kontanoma mo wawata wurude yeddari Allah. Yeddi Allah ha joni ɓernde nden joni ko ɗum andi koye ɗum woni piɗɗade. So waɗari ɗum haray o ɗanotako. No woodi yimɓe si ɓe noddari debbo janano ɓernde maɓɓe ɓuttata. No woodi yimɓe si ɓe toñari goɗɗo ɓernde maɓɓe walotako. No woodi yimɓe si ɓe waɗari pankare ɓe waltako ɓe ɗano ara ɓe ɓuttini. Kalla barrana ala qulubihim en. Yalla dande en jeede ɓen. Ɓe wi wonde nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe ɓeydi ɗon ɓe maaki awa ndu lewru no mari jemmare wotere ɓurde lebbi wulure baraji. Ɗum ko laylatul qadri on. Lebbi wulure e tegal a duuɓi 84 e lebbi. Ko goɗɗo rewata Allah hara o taƴindirari himo jokkindiri duuɓi 84 e lebbi, himo rewde Allah o taƴindirari baraji ko heɓata ɗon kon tawa laylatul qadri ara e majje, dewal makko laylatul qadri hara ko gollangal fowta e nder jemmare nden on digi golla fowto no ɓuri ɗi lebbi wulure ɗa. Idan Allah moƴƴore ɗe ɗo mofte islam hokkugol e nduɗo lewru. Ko ɗum waɗi si ɓe wiyen wastabshiru bi bisharati nabi sallallahu alaihi wasallam, ɓe maki weltore o welo welo mo nelaɗo Allah on weltiniri ɗe ɗo mofte argol suumaye. Allahu tabaraka wa taala yewti en fi mayru o wi ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Eɗe yiɗi ɓannidirgol ɗe ayeje ɗo ɗiɗi ka suratul bagara aya 183. Allah wi ya ayyuha alladhina amanu hey kono yo siftorɓe gomɗinal. Ene fi hen ɗum ɗe wiya siftorɓe gomɗinal li anna hadha al iman amrun yazid wa yankus. Ahyanan wonde a taway julɗon iman makko on no towi, wonde kadi iman makko on no jippiti. Sanga neɗɗo on tuti e geddi iman on cippoto, sanga o tuti e ɗoftare iman on ƴaway. Seede noon imanu hino ɓeydo hino ɗuyto ɓayna en jahamiya wona en mu'tazila, hiɗen gomɗini nu'minu bi ziyadati l imani wa nuksanihi, hiɗen gomɗini ɓeydagol iman e ɗuytagol iman on. Allahu tabaraka wa taala yewti ɗum ka alqur'ana liyazdadu imanan ma imanihim. Alladhina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Annabi sallallahu alaihi wasallam hakana sahaba en halummu ilayna nazdadu imanan. Are tawton men ɗo ɓeydo ɗen ka gomɗinal meɗen. Si qur'ana wi no ɓeydo, nelaɗo maki no ɓeydo, ala ko julɗo wawi sina sami'na wa ata'na amanna bihi ka en gomɗini. Si on tigi yeddi Allah iman on o ɗuyto, so ɗoftiki Allah iman on ƴawa. Yazidu bi ta'a wa yanqusu bil ma'siya. Ɗum ɗo ko aslu lasli molanaɗo e lasliji dina men kan. Iman on kadi ka islam ko qawlun wa amalun wa i'tiqadun. Bi khilaf ko yimɓe ɓeya ɗiya laawi to fiɗi. Iman on ko konngol e kuugal e finde. Mo fiɓi wonde iman on koko wowlete, na ko huwete, na ko fiɓete,
o fiɓi fedde o fiɓi finde feddeji ñolɗi. Mo fiɓi wonde iman on koko fiɓete ka ɓernde ga, ko gatun o ɗaɓɓa e ka haala o ɗaɓɓaka ka golle, ɗon kadi o yani. Iman on ko ɗiɗo tati, koko fiɓete ka ɓernde, ko gollirte tere e ko wolirte ɗengal. Oɗo iman Allah noddiri ɓe oɗo julɓe ɓen o wi kutiba alaykum, farlama e moɗon. Kutiba Ibn Abbas maki kala ka hawruɗa e kutiba e qur'ana firu furida. Kutiba alaykumul qitalu, kutiba alaykumul qisasu, kutiba alaykum idha, yani kutibaji ɗi fof ko furida ɗi fira kal qur'ana. Farlama e moɗon horirgol sumaye wano farlirano non e moftaluji attinoɗi on. On wona wiyede ɗo ko humpitede. O aya mo jangi ɗo o koye sabbordu sumaye cippi ka lawɗi, kadi ka lawɗi, ka ashrul awail, ka sappo arane. Allah wi kono lewru no araya ɗo e ɗo farla horugol ndu nani ɗaɓɓitendu. Kutiba alaykumus siyam. Wonoy ha takko ko sabbordu sumaye on poɗoto, Allah cippini yesoje ɗen ɗon. Shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda walfurqan faman shahida minkum shahra falyasumhu. Ɓawo on to foy ɗen andi firon on ko sakkiti kon Allah wi faman shahida minkum, kala tawaɗo e moɗon lewru ndun yi'a falyasumhu yo horudu. On andi yimɓe ɓe sikkay tunno kalɗi, kono jomiraɗo taguɗo kalɗere nden on tagi kalɗuɗo on no kalɗi ɓuri jon kalɗere nden. Aluɓa kalɗere. Allahu tabaraka wa taala sindo o wi'uno faman ra'a minkum shahra falyasumhu, kala yiwɗo lewru ndun yo horundu. Ha baba fandayno horoɓe bumɓe ɓen kan haɗayno korka fukkike maɓɓe ka ɓay ɓe yiyata. E woɓɓe kadi holleteɓe e ino nduɗo ɓe enna hey hakkude Allah mi yarnani ene har ko takko kun cifunɗa ka ko takko de badere ɗa wallahi mi yaari. So tigi wi o yaari en nangaymo en wiyay o yaari. Ko ɗum waɗi Allah wi yaari yiwɗo lewru ndun yo horu. Ko ɗum Allah wi ko tawaɗo ndu yi'a yo horu, tawaɗo ndu yi'a. Faman shahida minkum, mushahada ko musharaka ko tawede. So ndari ka traduction ji ɓe wi'ay faman shahida minkum, quiconque qui existe parmi vous et la lune a été observée. Kala tawɗo e mon no wooda korka no waɗɗimo lewru ndu yiyama falyasummu yo horu. Alandaka be yiyaɗo ɓay ko siɗa faala yiya en faami si gite ɗe no loyi a yiyata, si ko a bunɗo a yiyata. Allah wi tawaɗo julɓe ɗimoɓe mum ɓe yi suuma e wo yo horu. Oɗo aya woni ayeje farlude ɗen korka kan yo Allahu tabaraka wa taala tawnu en lewru ndun warsi kayen horugol ndu o kayen baraji e moƴƴere kowoni kon e nder mayru. Hebilo ɗen préparo ɗen ara e heɓilorari suwareji, ara e heɓilorari hirdeji, ara e heɓilorari bimana wigol ñamira ittere mon e ka sabbodu suuma e ɗo, ara e heɓilorari wigol ha joni on tigi waɗu derni e on non joni suuma e ari. Si a mayino ɗo e ɗum, si suuma e dari ke Allah jaɓanarima gerda honno, idan ko lewru habbortendu ɗoftare. Sadaka, ittugol sadaka ka sabbodu suuma e ɗo no moƴƴi ha, sabu julɓe ɓen heɓay ko wallitora. Onon marɓe jawle ɓen ɓay pelleso mayo gacciɗe men yaha men senda men ñaama. Rewɓe mon wuruɓe ɓawa mon wo jomba cuuɗi mon ɗi winduno ɗon desin ɗon bare dambuɗe mum, ɗum fof effacete miskinɓe naata jawɗo e julle waɗa firi gantan. Rewɓe mon sende, ɓikkoye mon sonkane ñaɗane, acce nafitoron jawle mon ɗen fewdo wuru ɗon. Ko jofojo molanaɗo woni neɗɗo moɓuɗo jawdi ittari sadaka rewirari ndi Allah, ko jofo yagal non, sabu anda komɓe on ɗa accande. Fewdo ɗo yo sadakaji ɗin hebbine, miskilɓe ɓen okkore ɓe heɓano ɓe habboro suuma en. Kala fewdo ɗo ɓaruɗo saku ɗiɗi maaro ka muɗum e saku sukkar mari 1 million siɗa wolde fi suuma ara mo fawidiri koyɗe machallah yondo aru hino yola est ce que mo heɓi ɗi tawo wala ka suudu mum fewdo ɗo sina debe hoy hippi koy e ñemete e dow mbi so wiyama suuma en arde wallahi ren ɗum tajay hara himo maapi. Donc ko ɗum waɗi ñamale ɗe hettota ko ɗen no ɗuuɗi ka sabbudu suuma e inchallah ha suuma e maya mi hewti honto so hori lanni a fala nangumo. Donc ko marɓe ɓen wawi en wallitade ɓay hiɗen mari ko okkoren miskinɓe ɓen no jeeya ko suuma e heɓilorante habborte ittugol sadakaji ka sabbudu suuma e yaccagol yoɓitugol ko ñawlino kon tentini ka sonnaɓe. Si suuma e tawdima e ñamande, suuma e si tawdima e ñamande korka a hooray suuma yeru ndun ɗo, suuma e maaya horoya ko ñawlinoɗa kon wondude ittugol kaffara ñammina hoya no jeeya ko suuma e jaɓɓorte
imamon no heewi ngandintinde ɗum ɗo yaafodirgol ko waɗidirɗen taƴodirɓe fof tuggodira haɓunoɓe fof moƴƴintina si woni ñande 15 suumaye yani 15 sabbordu suumaye taƴodirɓe tuggidirari haɓunoɓe moƴƴintinari ka kawte ka musidal e ka hoɗoli ɓen ɗon malaikaɓe windayɓe Allah ɓe habbaki lewru maɗum suumaye tawayɓe ko ɓe tikkanaɓe ɓe windantake baraji deadline on ko wiyete borno ko ñande 15 suumaye sabbor suumaye na suumaye de na cugolano wetude wiya joni yo haɓu e moƴƴintin taƴodirɓe tuggodir ko ñande 15 sabbordu suumaye ndun woni borno kala ɓe tuggidirari wonɓe gollidude hodduɓe siniraɓe couple aden e mawɗo mum gollidoɓe yiidoɓe immodo jooɗo sabbordu suumaye timmi 15 ɓe moƴƴintinari ɓe tuggidiri ɓen ɗon ɓe windete ɗawaɓe yurmede suumaye idan ɗum ɗon kadi no jeeya ko suumaye on jaɓɓorte ko wiyete kon almusalaha al islahu bayna nnas moƴƴintingol ko haɓa kon e moƴƴintingol hakkude haɓuɓe ɓen idan yaccoɗen e ɗum aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum